Evo nas u Drežnici na jednom lijepom narodnom druženju. Ovdje su sa mnom tri, jedna je da kažem prvo djevojka i dvije gospođe, nadam se da nisam pogriješio, pa da nam se predstavite i da kažete malo o ovom današnjem nešto skupu. Dobro, ja sve želim da vas pozdravim i da vas zahvalim što ste došli danas ovdje u Drežnicu i ako Bog da nastavimo opet ovo druženje i da nam vi dolazite. Moje ime je Fatima Pezić, ja sam predstavnica folklorne sekcije u Drežnici. Znači, Drežnica nikad u svojoj historiji nije prije imala folklorno društvo. Mi smo prošle godine u 11. mjesecu pokrenuli folklornu sekciju gdje imamo dvije skupine, imamo mlađu djecu, imamo stariju grupu. Ovo, evo možda ćete ti predstaviti Šeć ili, ovo je Šeća Turkić, ovo je Kada Beglerović, one su članice same sekcije i zajedno su uključene u ovu današnju organizaciju ovog bajramskog druženja. Šta je funkcija ovih gospođa? Funkcija njihova je glavna okupljanje i skupljanje društva, odnosno naroda u Drežnici. Ono što je se nekako vremenom izgubilo, mi sad to radimo na tome da se što više družimo, da se sastajemo ili na iftarima u prethodnom mjesecu ili na ovako druženjima. Imali smo također jedno i novogodišnje druženje. Uglavnom to nam je glavni cilj i na čemu ćemo ako Bog da radi. Ja sam bio zadnji put u Drežnici kad se otvarala ambulanta i do tada nije bilo bilo sam još jednom dole spomenik kad se otvarao. Da. I čini mi se da od tada nije bilo ovako nešto nekoga okupljanja. Pa iskreno nije, jer nekako, mislim, moram reći da je naše mjesto malo zapostavljeno. I sami ste svjedoci ove ljepote prije svega u našoj Drežnici, ali evo mi radimo na tome da vratimo ono što Drežnici pripada. Jer Drežnica ne smije da ostane zaboravljena, jer ovo je nešto, ovo je, tako da kažemo, biser jedan u srcu Hercegovine. Tako je, nadam se da će ovaj događaj danas na nekoj narodnoj manifestaciji privući više raje. Svakako, mi se nadamo isto, ali evo, kako nas kaže, mi ne odustajemo. Pravimo jedno za drugim druženjima, mi bi isto napravili ovo da je došlo pet osoba, da je došlo 250 osoba, znači ko je došao, nema, tako moram da kažem, nema nikakav lični interes, nego je došao radi druženja, radi našeg truda i na čemu mi radimo. Drugi put kad budete pripremili neku aktivnost, pozvat ću vas u svoj studio pa možemo to da promovišete. Da nam se predstavi ove. Ja sam Šećira Turkić, rođena sam u Drežnici, udata sam u Drežnici, ponosna na Drežnicu i ja sam već učiteljica 25 godina koja radi u osnovnoj školi Drežnica. Da, i samo želim da se pridružim ovom društvu. To bi bilo to. Evo još jedne. Ja sam Kada Beglerović, isto ovdje sam rođena, udata, ponosna sam Drežnicom i to je to. Šta su vi Beglerovići dole sa sebe djeca? Beglerović, daljna rodbina. Hvala vam, bilo je lijepo, svega ste lijepo. Hvala i vama. Nadamo se da ćemo se ponovo družiti u nekom narednom druženju. Ako Bog da. Hvala vam još jednom.